So guys, today General Cimatu arrived in Cebu, and yes, to basically take over the COVID response here. So let's check out the roads. Wow, the general is here. Slow down. Approaching speed hump. Slow down. Approaching speed hump. Peter. Ha? Peter. Sakinan. Ano natin Hindi ako ilaghan.
Caro and Marie, the number one. Kung ganahan kag baking, luto, one of the best places to buy ingredients, supplies. So, taas ang linya. It's only 10 per batch, 10 customers per batch. So, ikaw kakasulod-sulod. So, ang linya kita, traffic na rin, naghanday mangumpra ron. Especially karong panahon na daghan na nag-online sell, online selling sa mga pagkaon. Perfect gining Caro and Marie ninyo. So far noon compared yesterday, ang checkpoints dili as busy. Ano ba sige balik og abri na or na divert ng uban, ang uban kabaw na asa mo agi na sige ngatos las is fortuna or unsa sa ino. Lain lang option. So mana, ya dayon. Yan, nalang lang General Cimatu, nag-meeting nun sa SEDA, kita mo ito, nag-hag-out to. Hopefully, yes, they'll institute some changes on saan pag-implement to prevent more cases, to really isolate karang mga cases. Kaya karon na noon, di pa sa nila nagkahigo ang mga tao, but not necessarily masad nagkahigo tanan sa Cebuanos. Ang kuan lang is kian is to really how to isolate na di mo katag ang sakit. So which is masay mo na ma-implement ka strictly ka na sa masks, hugas kamot, bawal tapok-tapok, which is kuan ba na habit na man lisod ana, kasi it's a habit na hilig kita mag small talk o tapok-tapok. So kana hopefully yes maka-implement sila. I'm sure makatabang na si General Cimatu because he cleaned up Boracay and he's a really kung saan na siya, may nag-management skills. So, ngayon, ang uban na din na siya doktor. Maybe, but he'll be consulting doctors for sure. It's about his organizational skills, pag-manage, pag-deploy, pag-implement sa mga nakasabutan. Ma'am na may importante, anak. And I'm sure they'll be consulting experts also. So, we'll see. And I'm positive na sa siya. I'm really hopeful na yeah, he'll bring about really amazing changes sa Cebu, parang changes with results. Busy kayo. Busy kayo dito ba? Daghan kayo nga tao, pero nag-social distancing time. Everyone's wearing a mask. Yan, nagpuan pa yun. Ang uban. Of course, nagdasa silang QP. So, mana? Yung normal sa shopping dito, pero daghan kayo gumalit. Caro and Marie. Ayan na. Puno ito lang. Wala ba gibook ang 70 rooms sa mga taga IATF? 70 rooms? 70? Kadakan pa nilang 70 as na nagikan sa mga mga abot lang. Puno sila. Puno kayo. Police. Nakasunod na yung mall ba? Honey Park Mall ba? Nakasunod na yung mall after sila ka months. Pero naman yung hawan. Gatumig. Mato rami dito, ngita mi drag mga pwedeng mapalit. So guys, yes, mao na yung traffic ron sa Cebuan Mandaue. Medyo okay lang, medyo traffic na din sa Mandaue na kay busy na din kaya mga tao mga GCQ na good sila. So daghan establishment open. Finally nakasuda kog mall. Kuya kay mga mall deron ano yung mga one way, one exit, one entry. Something new, something different. And although kuan sad, mana ang Mandaue traffic is kuan. It's okay pero medyo heavier siya than Cebu. And Cebu City karon na si General Roy Cimatu, the DENR Secretary, who's gonna take care of implementing the proper kuan sa ECQ dito sa Cebu. Hopefully mo pereta, hopefully nasa nindot na plano, hopefully we can see results very soon. And mga guys,
Stay safe. Always wear mask. Ang hunaw pirme. And physical distancing yun. Also, which is very important. And of course, check your temperature kung init-init kailantan ka ayaw gawas. O pag mask yun, o surgical mask kung ingana ang sitwasyon kung labi na ka nag-ubo-ubo ka. So guys, thank you so much for watching. O kita-kita na sa tasunod sa itong mga drives. And thank you for all the support. See you. Bye-bye.